نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبتقوى الله تنشرح الصدور وتستنير القلوب وتنفرج الكروبات وتتيسر الأمور وتسهل أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المواطنون، اتقوا الله تعالى في وطنكم وما يحتويه من الخيرات الظاهرة والباطنة، واحرصوا على الحفاظ عليه، فإنه من أغلى ما يملكه المواطن الصالح. يجب أن ندافع عنه بالنفس والمال. عباد الله، واعلموا أن البلاد تحرس بالسلام والاستقرار والتعايش السلمي وبالعدالة والأخوة الإسلامية أكثر مما تحرس بالسلاح والجيوش. يتي الله سبحانه وتعالى الله جومرا وسيني دوتو دموتو هانا دو يتني إذن جرنا مويلتانومو إدو نيما جمكو مؤجري جمكو هوري بينين den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga seede moyden jortori daɗoygol ñande dargal den seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko en toro Allah ɓe juulo e makko ɓe juulo e ɓengure makko nen fof ɓe sahaba ɓen fof e kala ñentinɗo sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni cuɗari ko neɗɗo hani cuɗorde. hulen Allah ka kene meɗen, hulen mo ka gundo meɗen ka weddi ɗen ɗon, hulen mo e dendanangal alhaaliji meɗen. ko kulol Allah ngol woni ko hertorta ɓerɗe ɗen, ko ɗum woni ko yiyirta gite neɗɗanke on, o anda ko honɗum o hani waɗude e ko honɗum o hani accude. ko ɗum neɗɗo ɓattorta Allah, ko ɗum neɗɗo heɓirta teddungal ka makko kanko Allah. Allah wi e kono yo gomɗinɓe huule Allah hattirde no o hana hulirede noon, wota on maayude ko satti woosi wona ko on julɓe jebbilaniɓe Allah. musidɓe tedduɓe, hawtaɓe diina, hawtaɓe dawla, hulen Allah e dendanangal alhaaliji meɗen ɗi, hulen mo kadi e o dawla mo o hawti. ndi leydi ndi Allah hawti en ɗo ndi ko kanko Allah woni ko weƴƴitani en ndi. o wi wal arda wadaaha lil anam, o wi leydi ndin o wallinani ndi tagore nden. kanko Allah woni ko weƴƴiti ndi, o waɗi e ndi noone e nemaji e moƴƴereji ko waɗi fof. goɗɗi ɗin en andi fi muɗum iɗen duncitorde, goɗɗi ɗin en andali fi muɗum. ɗi wonɗen e dunkiterde ɗo hande, woɓɓe e saayi ɓaawo ɗo mum hari andano fi majji ɓe wondi e mum ɗon. iran ko moƴƴere Allah yo o hollu en ɗum, ko jeeya ɗum e ko neɗɗo dunkitorta, o newnana en kadi dunkitorgol ɗum. iran ndi leydi ndi Allah waɗani en o dawla mo o okki en, dawla marɗo ka fuɗɗi
marika hatti telen kanano telen ka ñaamo telen dow e telen ley anndaɗo keeri muɗum e kala ko waɗe makko ko fii meɗen Allah woni ko waɗiri ɗum fiyo en nafito ko ɗum waɗi o eltani en ɗum ɗum ɗon ko nema noon ɗo haani hulde Allah e makko no woodi hannde yimɓe ɓe ala dawla ko wonɓe ɗaɓɓude ka fattoyo kaɓe hewtoyogo so ɓe wernama na ɗum ɓe ala ɗum kaɓe ñiiɓa ma ɓe fetta dawla maɓɓe en bonnama a andi nafa dawla o tuma perduɗa leydi maɗa ni yo Allah dandu neɗɗo ɗum ɗo a yawaynema mo wonɗa e mum o ha ñande o sorti e juuɗe ma oɗen ñande haddata jaka hari mo hitti si wi diina ko Allah okki kon neɗɗanke amala ko teddi ha hewti ɗo ɓuttu o deƴere tawa ɗano lerde falɗa a yalta e lerde falɗa a naata e lerde falɗa ɗum ɗon gasi o si dawla no ñiiɓi dawla ñiiɓi o si ɓuttu no woodi si ɓuttu ala hara dawla ala na leydi ndi wiyete dawla ko juɓɓude ndi wiyete dawla tewni ɓuttu ala hara juɓɓudi ala lanɗo susata yaltude lamaɗo susata yaltude o marɗo doole o hande kadi ɗon e fewjude woni e commandade terrain si woni hewti ɗon hare gurdam ɗam wela gurdam ɗam hitta neɗɗo o yeloto e tawno o saayi ɗo o wodaka imma o mayino ma o wodaka taw ko ɗuman ɗo feƴƴi noon o tagi eɗen si Allah woni hokkima dawla ñiiɓuɗo dawla marɗo e ɓuttu hay si hawri hiɗa yawimo ɓay hara neɗɗo no yawi toujours nemaji Allah ɗi e hawre noon ɗo ko ella haray weltoro on dawla ɗon weltoro on nema ɗon etoɗa no nema on ñiiɓira ñindugol ɗum ko hulugol Allah subhanahu wa taala e nema o duncitoramo no o hana dunkitorede noon woɗɗito kala ko wiyete bewre woɗɗito kala ko wiyete jaggu woɗɗito kala ko wiyete fasiqiyagal ka kene o ka gundu ka jawle o ka wonkiji o ka en ɗaw o tigi woɗɗito e kala ko wiyete yeddugol Allah subhanahu wa taala sabu ko hulɗo Allah on rewi Allah ñiiɓe sari Allah on ko on ɗon mari ɓutto on ko on heɓata deƴere nden ko on heɓata dawla ñiiɓuɗo hayso woni feere nde yaaja ha ɗum ko arsikeji non ko Allah sendi o yaññani ɓe to o hawrinani ɓeeɗa yaajugol arsike na ɗum woni ɓuttu ko aduna no jeeya e ɗum kono na ɗum tun ɓuyno woodi yaajiraɓe kono hara ɓuttu ala ɓernde deeƴa inan ɗo deeƴinta ɓernde ko si ɓuttu heɓi ke leydi ndin ɓuttu heɓo e leydi ndin ko si Allah subahana taala on tun o hulama ande wondema dawla on ko o renirte o hiwire won ɓuttu ɗon e deƴere nden e wurdugol e hoore kisal dawla on ɗo mari leƴƴi ɓuy no mari gori ɓuy si leñol ɓe wi kañum ɓuri teddude ko kañum tum hande moƴƴere nden luttuɓe fof koye won kala e koyɗe muɗum hay nafiyo marso wona koyo halde yomi hikkorɗo hikkoraɗa minen yomin hikkorɗo onon hikkoraɗa en hikkori ɗo accen ɓeya kañum kadi hikkora ɗo kono so woni ko enen tumma enen ha marsata hay jogiɗen ko wona e gerdede fimum ko en ɓuttinta en nafitorta ɓay hiɗen jogii ko no wipporeɗa no poɗoreɗa hiɗen gerde hiɗen piride hiɗen jogii ɗo na enen nafitorta wona mo añan ɗen mo nafitorta ta ayusu silmi ɗum ko ɗaɓɓa ɗum hay hakkude julɓe ɓe wona julɓe so woni ɓe hawti nokku wuuridande ga wuuridete ko ma ɓe haaldamo ɓe yo jokku programme muɗum ko ɓe hawti on tawata ɗowata sendude ɓe hawta ɓe kibbida ko tawi ko mo ɓe nowa jokkande hoore mum mo ɓe jokkana hoore mum ɗo hara koɓe hawta diina nuraɓe sallam ɓeyde ɓe seeni ke madina ɓe feri ɓe ñimni ɗon dawla on ko ɓe attino wadde taw yahudu ɓe tawno ɓe ɗon ɓe ahoduno e maɓɓe ɓe haldi ko ni wuuridirte mbeɗen marɗi haqqeji ɗo ɗon marɗi haqqeji ɗo ko nde yahudu firtuno ɗin ɗa ɗo rani ɓe yaltini aɗo ɓe firtude ni ɓe fof ari ɓe ondi ɗon ɓe goritake e yahudu ko goto ɓe raɓora arti ɗo firtude on raɗa yaltina ɗikkino ɗon o même chose yaltina sakkitiɓe ɓen ɓen ɗon ɓe wara fi maɓɓe lanna inon to ayusu silmi hay hakkude julɗo e kefeero no ɗaɓɓa
nafa mo hakkunde julɓe tum onon ko borol ɗum woni ko sendi on ma leñol haray wuuridu gongol jaɓindiran gongol jaɓindir gongol jaɓindirana ɗum ko ɗaɓɓa ɗum idan si ɗum ɗo manki ɗiɗo ɓuttoonge deƴere nden wuuridugol ngol haray dawla ala no jeeyay ko ñinnata dawla ko dawla o renirte o hiwire numɗal ngal kadi heɓaki haray dawla ala si sonkiri ɗo koyo jeeje multe si sonkiri ɗo ko finkari ɓe deƴƴinirte haray na fiyo ɓuttu wona ɓuttata numɗal waɗali si ɓeɗo ƴanti ɓe jonne hay sona yego ɓe ƴanti ko ɓe jonne seeɗa ɓe jeejire ɗum ɗo ɓe to si ƴanti ko on ala haqqe ma ko ɗaynugol ɓe fenanaɓe min waɗay ko yiƴatake numɗal waɗali ɓe to no jalbinanede ɗata ɗen ɗatine ɓe to no accida e hoore mum ko argol ittinaɓe tum kala ko ittite ɓe arante kala ko jonnete ɓe yiƴata ɓe to ko heɓato kon fof ɓe heɓay ittugol saari o yer ko ɓe jaɓi ɓe itti o haray numɗal waɗali ɗum ɗo ko laamu mum kamɓe ñinnata numɗal ngal enen numɗal ngal hakkudeji men o ɓe ka ɓe gure mum e jokkire eddaji ɗin ko laamu mum ñinnata numɗal ka sendugol ko hawta ko mo ɓe ɓay tum métre carré goto pet koye nder leydi ndi jeeya koye nder leydi lagine ndi mi mari haqqe heɓugol laawol o heɓa courant o heɓa sécurité o heɓa laptan o heɓa l'école o heɓa kala ko tawi ko laamu ngu waɗi ɗum waɗan ɗon nawigol ɓeɗo no jaɓi ɓeɗa jaɓa ɓay tu woni hiɗa waɗi ɓe fof kala e dawla ko a ñiñin ha ɓe jaɓa jaɓugol ɓe ngol ko ɗiɗo laamu mum ha noon defi yoɓe jaɓu ina numɗal ngal ko mangal ñiɓa so tawi ɓutto heɓoto so tawi ñumɗal ala ɓuddata e nene goto yagal ngal ɗum ɗo ko enen wuuriduɓe ɓen muññodiren yaafodiren yiɗidiranen wallodiren laaɓidiranen reedu fewjidiranen ko moƴƴi hawten piiji hawta ɗin piiji mo ɓe meɗen ko heftori kon kadi wallodiren e ɗum hara ɗum ɗo fof koye hoore ko Allah yiɗi kon o yalli on Allah wirno wa ta'awanu alal birri wa taqwa wallodire e hewre ɗiggal ngol Allah e hewre kulol Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan woto wallodir e hoore bakkatu e hoore jaggitugol Allah subhanahu wa ta'ala no wallini sunna kawniya on no laaɓani en bos aya alquran ɗen no walnanen ko honno ɓuttu heɓortali Allah wi'i wala yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyyun aziz Allah wi'i o wallay kanko Allah o wallay kala on wallu Allah ko jondole ko fonuɗo kala mum hollugol ma moma wallude o yettima ko jondole kala ko faala wadde waɗay ko fonuɗo kala hunde ko wawi mo wiide o e ala o wi waɗa e wo waɗay homɓe noon woni ɓen alladina in makkannahum fi l ardi aqamu lsalata wa atawu zakata wa amaru bilmarufi wa nahaw anil munkar ɓeɗo ɓen ɓe tawata si min ñinni ɗum ka leydi men jonniɓe doole jogagol laamu ko ɗon ñinnede e leydi na taggede e mayni tum ñiiɓuɗo e leydi ko jogiiɗo doole ɗen jogiiɗo fewjore nden Allah ɓen ɓe tawata si min ardini ɗum ɓe ñinne julde ɗen ɓe ñinna nde ɓe yawira nde ñinne ɓe reena ha ɗum wona ɓe jonna zakka on kadi ɓe hiyo ha ɗum ñiiɓa yitte e juuɗe duwa ɓe yittude ɓen jonne hanaɓe hendagol ɓen hanuɓe hendagol ɓen ɓe yamira ko moƴƴi kala ko wiyete diina no naati nder ɓe haɗa ko boni kala ko diina haɗi no naati nder ko ɓeeɗo Allah wi walle o wino kuwo wa'ada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fi l ardi kama stakhlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون كودي دو نينا تداولا الله وي وند ما كان والله او فودي بن غوندي be modon be golli ko moƴƴi o lontineɓe kaleji ɗo wara o lontini nono moƴƴuɓe attiɓe ɓe taw kamɓe laamoto kamɓe fewjata o watti o ñinnanayɓe diina maɓɓe kam o newinanaɓe ka o arsika ɓe ñiiɓugol e makka ɓe rewa mo hara ɓe huuɗa ha yehude o wattitirana ɓe kulol ko ɓe onde mum o itta ɗum o aɗa ɓe ɓuttu e fowtere tawa a yalta nde faalaɗa natta nde faalaɗa wawɗa ko faalaɗa ɗanoɗa leer nde faalaɗa awla sarti on donc on o wi kono ko sarti o taw ɓe rewayla ɓe sirkantalan hay yehude
o wi kala no mo yedduɗo ɓaawa ɗum ko ɓen ɗon woni fasikiɓe yaltuɓe e ɗoftare men o tettini on rewa e mo ɗon o hertini jantagol e muɗum ɓuri mawde ko nge ndewe ni o wi ñinne julde nden joni noon zakka on ɗofto ɗon nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam beela jo o heɓa yurmede allah iɗan musidɓe tedduɓe so nani ko dawlama e wonni ko lagine ni ko mene won ɗo go so tawi no ɓurti so ɓurta moɓa yalta yaha a waynata ko goɗɗo a yoɓata ko e hunde o yerno yaltira haara e maɓɓiɗa fi noon ta hewtuɗon ko mamo ɓe e meɗen darano leydi ñiiɓira no ɓutti on deeƴƴira lamɓe ɓen no toon ko ɓe haani waɗude kon enen kadi laamaɓe no toon ko haanɓe waɗde kon rewgol allah ɗum na kamɓe waɗantani ko enen waɗanta hoore men numɗa hakkundeji meɗen woɗɗito e toñidirgol woɗɗito e wallondirgol e hoore fenade woɗɗito e ɓilindirgol woɗɗito e añidirgol e haasodirgol wuurida e hoore ufuwa islamiyan nanam ndu waɗante ɗum ɗo ko enen waɗantam ɗo hoore men ɗofto noon kadi laamu ɓuri ko ɓe yamirta ko fodde heɓe yamirde ko moƴƴi fodde heɓe haɗude ko boni jaɓanen ɓe nananen ɓe iwtiren ɓaawa maɓɓe hay so wonina ko weli en si woni jungo ko moƴƴi jaɓa hay so tawi koko welaynoma so woni ko boni ɓe haɗi jaɓa ko ɓe haɗi kon so en waɗi ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe waɗi ko waɗɗi ɓe aɗu gokkon allah subahana taala mo foti ko firtata o wi o foti o ñinna e dawla o ittana en kulol ngol o ñinnana e dina meɗen kan e toromo kanko allah yo arsuku en enen wo laamaɓe e laamiɓe fof ɓe meɗen o daro ko hani daranade kon e toromo o ñinna en dawla o ɓuttinana en leydi ndi o yeññana en arsikeji ɗin o waɗa barke gurdam men ɗam aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina min kulli dambin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يتي الله جدو مؤمن ببن إذن سيدو كم كتوم الله ونكو هانا رويدي كغونغا إذن سيدو ود محمد صلى الله عليه وسلم كجيا دمكم لا دمكم يلا جولة مكة جولة بنقول مكة نفو يسحب مكة فو جولة كلا يكتب باو مكة نينتي بسنة مكة ينبكي بتجي مكة إلى يوم الدين. أما بعد مسلم تدو بهولين الله ɗum woni wasiye mo allah wasi attiɓe sakkitiɓe jomirawo seniɗo towɗo o wi ko gonga min wasi noke ɓe gokkaɓe defte ko atti on e onon wondema yo ɗum allah haray hulen allah subhanahu wa taala e hoore gonga gongen e muɗum wono allah wiiri noon ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin o wi ono yo gonɓeɓe huule allah laatuɗo wondude e ɓe gonɓuɓe ka kulol muɗum allah haranaka ɗengal ɗo tun pour allah ngol ko ñiiɓu ka ɓemde ko tongol aawoto calɗi maggol on feeña ka tere dinɗe ɗen feeña ka huwodire maɗa hakkunde ma e allah e hakkunde maɗa e nulaɗo allah e hakkunde maɗa e tagore allah nden muspiteduɓe no jeeya e reynugol dawla mum hiwa mum yani no jeeya e ko ñinnanta en ɗe toɓɓe ɗe jantiɗe nga hutuba aran ɗo honno ɓuttirta honno deeƴirta honno nunɗal heɓorta honno wuuridirten ka leydi ɗo to alti silmi gurdam ɓuttuɗam mo ɓe rento e oya jonnitamo haqqe muɗum on muññomo ellaji makko ɗe honno ɗum wonirta ko moƴƴingol jande nde koyon jamdi sabu a nani a waɗi ko moƴƴi andu ko moƴƴi ma watta ko moƴƴi a acci ko boni a andu taw ko honɗum woni ko boni honɗum woni bone honɗum woni darajaji bone on siɗi hikkodiri ko hombo ɓurata woɓɓitade si moƴƴereji ɗin duñidiri ko hombo ɓurata wattude ila e muɗum ɗum ko ganda nga hollata ɗum neɗɗo nene goto yagal ka enɗam ɗum fina tawa hollatama ɗum gandal andinte o ɗo o min mi pullo o o maninkani ma o o sosori o namen gorol namen enɗam kono min hawti dawla min hawti diina ko jurɗo honno woni haqqe o e hoore en ko diina ka wawma andinde ɗum fina tawa andintama ɗum oɗo miskino min mi galo honno woni haqqe o e hoore en
ma mi miskin oɗo o galo oɗo o karam kode min komi talibaji wonno haqqe o e hoore am min komi lammaɗo eyno lamɗo honno woni haqqe o lamɗo e hoore am honno min kadi mi mari e jungo makko ko honno mi hani ƴantirde ɗum ɗo heɓorta fina tawa heɓorta newugol aduna ɗo heɓugol duuɓi tun ɗum ko ma jangga harano so ɗe wolde fi gandal ko général wonɓe wolde na fima an tun ko fi gandal ngal ɓay gandal ngal na ko annduɗa kon antum gandal ngal no waaliɗamo ɓe men no teɓude gokkum ɗum no wawa cangol goɗɗo naɓora e bidon mum 5 litres goɗɗo naɓa bidon mo 10 litres ɗaɗa mo 20 litres goɗɗo ara sukkati yo waɗa moteur ƴawna ndiyam ɗannam mo ɓe e doole muɗum e feere muɗum gandal ngal ko non wayi haray ɗo tawa e ko gandal ngal renirte renugol ɓiɓɓe ɓen wallaɓe no ɓe jangira an taw jangir peɓuɗa feere o kono ɓiɓɓe ɓen ne'eteɓe maɗa ɓen renaɓe no ɓe jangira wallitoɗa ɓe no ɓe jangira hara ko gandal laaɓungal hisungal e kala ko majjinta e kala ko bewinta e kala ko fasilginta neɗɗake o ngal gandal noon heɓi ke woosi woni diina Allah kan janngama mo jangi ɗo fi gande aduna tun ko bandi wona e moƴƴinede ko jangi wono siko médecin jo o anda diina o seeka reedu goɗɗo fi heɓugol mbuuɗi harana duwano ko sekede wallahi siko ingénieur jo o anda diina o anda Allah o darninte ɗo bâtiment towɗo hara ko piliejo lowɗo e hewto e 4e 5e tun fuɗɗo feerude fuɗɗo daɓɓitade gande noon hittuɗe ɗen ka gande aduna ɓura médecine e ingénierie siko économiste jo financier jo ɗen ɗon fimo wolatake so fi ti diina ala ɓe jicca leydi ndin ɓe bonna gurna jama o kamɓe woni ka banque central kamɓe woni ka budget kamɓe woni kala ka jawle ɗen natinta ko kamɓe woni ɗon so woni o wonɗo ɗon anda diina anda janggo immintinte landete kuuɗe mum jama o heyyay goɗɗum jama o yi o ko futti mo yani ma ko yeeɗi fi muɗum ma ko hewtani kadi ɗum idan sinen faalayo aduna men o moƴƴu o ma diina kan jangue honno noon waɗirten ɗum ɓiɓɓe meɗen ɓen naɓen ɓe ka l'école ji kaɓe wawata jangude aduna o e diina kan ka l'école ji fanko arata mo woni ɗum newanaki ɗum sabu tawde pay ɗum towi o wawatake yiltede ma sabu tawde l'école ɗum ɗon ɓattaki mo ma feere makko nden hewtali yani hewtanali mo naɓugol mo ɗon wawata no wonde l'école ji franco arabe ko ɗum ɓuuri jasude ko yoɓete scolarité ton tun nanata 80 000 francs lewru ko ton tun nanata 120 000 lewru l'école ji luttuɗi ɓurɗi fande ɗin ko 180 000 et 200 000 nanata lewru naɓi noon hannde kan to kono wiɗen noon tun awa hoti heɓali feere na salare makko awa eto ko o heɓali kon ka l'école e diina naɓamo ka duɗal ka o heɓata ɗum daroɗa noon darande babajo anan o ɓiɗɗo muɗum gomuɗo hakkude muɗum e ɓiɗɗo muɗum huluɗo Allah e ɓiɗɗo muɗum si ɓiɗɗo ɓe jangama diina kam ɓe ne'ama needi diina kam o ɗon heɓeten dawla ñiiɓu ɓako ɓe ɓiɓɓe woni hoore leydi si woni ɗo manifestation waɗi ko ɓiɓɓe ɓeɗen min miñira meɗen ɓe woni yaltude si ɓe no andi diina no andi haqqe muɗum no andi ɗum hana ƴantirede ɓe waɗata ko yiyeten no waɗe ɗo ɓe policier ɓe yiyeten ɗo ɓe ko sécurité si ɓe ala kadi e ɓuttinta ɓe gendarme ɓe policier ɓe yiyeten si ɓe ala ɓe si walla ɗippinkaje mum ñallal gotal wi men gollata fasade mo yiyeten ɗum no ɓuuri fasade waɗede duuɓi 2 jeego sappo waɗo on hewre leydi ɓamo ɓe no yande emo wawi kono ɓeɗo kadi saabu angal andugol ɓe diina ɓe yalte fi moƴƴingol hara bonnoɓe seeɗaɓe o nder ton ɓen ɗon ɓe bonna inde maɓɓe ɓe fo e maɓɓe no fugal ngal andugol diina iran haray ko ɗum waɗi si jama on no hana jannede no hana ne'ede hara ko nedi l'islam ɓe janngora ɗon noon aduna o aduna koya janngoro o diina kan neɗɗo hani janngude o jannga alquran o jannga finde sellude nden aqida on o anda sunnanula ɗo sallallah alih w sallam o ne'e ɗon e gollitirgol ɗum ɗon ka gurdam makko personnel janɗan kanko e hoore makko e gurdam makko hakkude makko e tagore Allah ne gurdam makko professionnel janɗan ɗum ɗo noon no yahi e kala gandal ngal o tuni janngude nawonɓe ɓen tun ka diplôme ji jani so gari ka ménisier ɓen ko même chose ko wiɗen kon ka ingénieur jonɗa ko ɗum so ménisier jon anda dina o jiɓante charpentement o hitande wotere rasul no fuɗɗike siwde maçon jon wona noon si o anda dina o anda ko wiyete kulol Allah waɗo o kaaro o waɗa noon hay asanowo ma gayka waɗa kan so hulali Allah gayka ka duwano ka wonde duuɓi nogay ko duuɓi 6 ka wonata gawano e wiɗitoɓe on naggoɗiɗi idan e kala ko heɓuɗen e tana e masibo ko aduna ɗo Allah wi ko
faggitorde juuɗe meɗen etoɗen raɓɓindinoɗen e faggitagol bone e hoore meɗen Allah noon e hoore ɗum o muññien ko ɗuuɗi o nangirta e mbuye muɗum o wi wa yafu an kathir ko ɗum waɗi si ɗen hisi haajuji ɗin heddi ma harayno ko wonɗen koɗude kon tanaji e nambaraji hoore meɗen gaynino bonnude fi meɗen e fof nde toro Allah yo ɓeydu yaafa gollen yo ɓeydu fewnu gollen yo ɓeydu hiw gollen e reenu gollen en toromo yo fewnan en lamɓe ɓen o fewnan enen kadi lama ɓen اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وأن معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة. رب اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.